Sultan Raев. Ayal. Angeme. Akırın. Kim? Qoңшубуз. Байкап калбасын. Акырын бас. Бутуңдун учу менен жөтөлбө. Мен пайпагыңды. Керебеттен аста тур. Кычырайт. Кычыратпа. Акырын бас. Бутуңдун учу менен. Qoңшуң бу? Ие. Жөтөлбө дейм. Байкап калат. Турдуңбу? Бер колуңду. Артымдан акырын жүрө бер. Абайла. Шифонер. Урунуп алба. Байпагымды. Киелексиңби? Ки. Караңгыда эч бале көрүнбөйт. Кийдим. Каяка басайын? Бер колуңду. Мындай бас. Солго. Шифонерден этият бол. Урунуп алба. Акырын. Батың кепчи. Кана, кайерге койдуң эле? Буякта мындайыраак бассаң, мына бутума урунду. Таптыңбы? Таптым. Бирөөсүнүн боосу жокко. Түшүп калганбы? Светти жандырсаң көрүнбөй жатат. Жо, жандырба. Теги байкап калат. Таптым мына. Эшигин ачып жатат. Кирип кетсин. Тешиктен карайынбы? Кара, акырын. Эшиктин түбүндө мусор чакка бар. Тебип алба. Аз калды. Тебип ала жаздадым. Карачы, эмне кылып турат? Эшикти бир саат ачабы? Кибиреген десе, жанатан бери эле ача албай. Күлүчү түшпөй. Эстен чыкканын көр. Аялы күлүштү мага калтырып кетпеди беле? Күйөөм келсе берип кой деп. Эми кантем? Өлдүк го. Жана эле звонт эткенди ачпай. Сен болбосоң. Кайдан билдим ансын? Мен да ким деп койбопмун. Турабы? Турат. Түкүрдү. Затын карады. Дагы карады. Колунда бирдемеси бар бекен? Же жокпу? Азыр көрүнбөй калды. Мына көрүнө баштады. Буту, плашы, өзү. Пай, кабагын. Сүрдөсүн кантесиң? Тим эле соттой. Каерде иштейт бу? Чоң бу? Колунда кара дипломат бар. Буякты карап атат. Чап оозуңду. Угуп калбасын. Ким болуп иштейт бу? Шишкадай кейпи бар. Гоголдун эле шаар башкаруучусу тобо. Илимдин кандидаты. Академияда иштейт. Философ. Диссертациясынын аты үй бүлө турмушунун этикасы. Пай. Оңой киши эмес көрүнөт. Казы да, казангаптай мээде бар экен. Важный птичка. Маңдайы кудум эле Сократтыкы. Түкүрдү дагы. Эмне бу төбү? Улам эле түкүргүдөй. Акырын угуп калат. Кулагы сак. Анан калса узун. Мектепте жакшы окуса керек. Мугалимдери чоё берип. Акырын угат. Карасаң чын эле кулагы узун бекен? Кулагы көрүнбөйт го. Шляпасын атайлап баса кийет. Уялат го. Байкуш кандидат. Биздикине келгенде да баш кийимин албайт такыр. Сага да келип турабы? Кеде. Аялы дежур болгон күнү. Аялы барда түк кирбейт. Андан өлгүдөй коркот. Кызганчагын кантесиң? Аялы да ушундай. Менден күйөөсүн кызганып өлүп калат демеле. Бышылган сабадай болгон бунусун бышырып жейт бекем. Сен турганда ырасбы? Эми качан келесиң? Сагынам го. Келесиңби? Же дагы жоголосуңбу, Келем. Келбегенде сагынтып коюп кантип жүрөйүн. Чын элеби? Чын. Чын болсо өп кой. Дагы 6 жолу. 1, 2, 3. Тарындым. Үчүнчүсүн жакшы өп да. Ушундай. 4, 5, 6. Молодец. Эми сен. Ого. 1, 2, 6, 10, 30. Опей болду. Аялыма да бирдемке калсын. Жаным. Айтчы. Кимсиң сен мага? Менби? Мен сенин эмне десем, бир сөз менен айтканда сүйгөнүңмүн. Сенби? Мен. Ушу мен. Сен деген менин көңүлдөшүмсүң. Бир деп турмуну. 1. Арманымсың. 2 де. Эң башкысы ойношумсуң.
Bildiňbi? Oşo elebi? Oşo ele. Kıska nuska. Sen turganda momunu emne kılam? Fu! Munun iki ozdan bir ozu Gegel mintip aytkan, Feuerbach antip aytkan, Platon mintken, uşu bolgonu. Özüňiz kanday diýsiz desem, meniki emi subjektiwny jeke pikir dep gadalanyp kalat. Dale turaby, karasaň, baýkuş kandidatdy. Turat kandidatyň. Dagy tükürdü. Kandidatlygy etika turaly tükürgönüň gör. Benzin işi algasyp. Bagdatdyn ele tösü. Emi çöntegine golunu saldy. Birdemke izdep atat. Bet arçysyny aldy. Emi çüçküret. Aýtpadymby? Hop, çüçkürdi. Bet arçysyny toldura çüçkürdi. Ak çüç. Tak, emi eşikden teşiginen işkeri garap atat. Kaneke, men garaýynçy munday tura tur. Bu aýkuşum, eňkeýse moýny jelkesine jawşat. Jaman oýunda aýalym bir menen üýde jatat go dep jatgan çygar. Tagy garady. Baýkuşum, kızgancağım, kandidatım. Hoppa, şlepası başdan sıygalanyp düştü. Karasaň, kulagy göründü değil deyip karasaň. Gelçi gana göreýin. Hop, giýgenge ulgürüpdir. Başynda go. Ekebizin sözüden delden kulagy ısıp çyksa gerek. Isısın. Isımaktan örtönüp ketsin maga de. Men üýme kim gelet, kim getet. Baryny uçotun alat. Maga внештатный garul bolup aldy. Iras ele saatkança oldu. Geçiktin go. Bu emi taňa atkanga çeýin turat. Saat mı? Görünbeyt go. Adır. Süretde jandıralı. Hay jandyrba, baýkap kalat. Şirenkeň bar go, oşony jandyr. Saat mı? Saat 10 minut kem 12. Tün jarym. Geçikbeýdiňbi? Aýalyňa emde diýsiň? Kaýda jürlüň dese? Kaýsy gapdy ışgyrtasyň dagy? Awtobuslar dagy toktody. Asanbaýga gantip jetesiň. Anan galsa bugün işembi. Ongo jetpey toktoýt. Kawatyr bolbandan. Baratbay dosumdan tulgan günüm belgiledik deyip. Üýge taksi menen epdep jetermin. Barnanda mow kandidatyň getpey goýup itkilagy kişini. Dale teşikden şykalap jatat. Kızgançakda. Erkektin jamany kızgançak. Aýalym bekinip algan dep jatsa gerek. Aýtmakçy, Baratbay dosuňa aýalyň zwant etip basagan tesin. Şoruň şorpodoý tökülbeýbi? Kalpyň çyksa öldüňde ekinci buýaka baspaý galasyň. Şylty tappaý jürbe? Eştek emes. Baratbay dosumdan telefonun turgay üýde jok. Kwartirada turat. Aýalym da tanyp aýtany. Buýagyndan gadyryňyz jan bolsun. Bilesiň, meň işdeyt. Mow kandidatlykynda emes. Aýtçy, sen daha kızgançaksyňby? Jok. Janyňdy jebe. Ölüp keteýin. Makul deýlik. Adyr üýüňe bardyň. Dep tur. Dedim. Barsaň ele aýalyň bir menen adam menen ivada ezilişip jatat. Anda gantdyň? Gantma gelem. Teginisinde monusunda tınçıtam. Kık ekönü teň. Gördüňbü? Kızganasyň, dagy kızganbaýdymış. Bilesiňbi? Kaýsy bir ülkede aýalyna erkek kişi gele turgan bolsa, güýösü süýnetimiş. Aýalymdy menden başga kişi da jakşy göret tura dep. Afrikadaby. Esde albaýtam. Kaýerda ele? Oşa jakda bolsa gerek. Bizden erkekler aman ele bolsun. Degiçiler gyzyk ele jansyňar. Kanday maniden alganda? Kadimkele. Birinin aýalyn sylap sypalagandy, aldagandy ölgüde jakşy göresiňer. Mundayda jentelmensiňer. Alemi özüňerdiki çeti baýkalsa boldu, tınçytasyňar. Atellaçasyna muňtasyňar, ajraşasyňar. Özüňer menen Hudaýdan işi jok. Bu erkeklik sokur filosofiýaňarda. Kyzyk. Muny saga kim aýtdy? Maw filosofpu? Kim aýtat ele? Özüm da. Jaşa. Akyryndaýym, uwup kalat. Karaçy. Tegine, turaby? Turat Platonyň. Uwal boldy aga. Eştek emes. Turmuş Gegel menen Feuerbach'tyn sözünden turbaý turgandygyny sezsin. Bu jalganda kütүү degen söz bar ekenin bilsin baýkuş Platon. Adamdyn ömrü da tübelükdүү kütүү ekenin sezsin. O şerde uktap kalbasa kenemi? Senden bir nerseni suraýyn. Sura. Adam aýwandan jarylgan deýbize? Dünýäniň tüzülüşini aňtaryp çykpaýyzby? Jok, goýa tursaň, tura bu şu? Tup-tura. Sözümdi bölbeçi, uksaň. Adamdyn aýwandan çykkanyny gantip dalil diýsiň? Daliliň barby? Bar.
Пожалуйста, Чарльз Дарвиндин эволюциясын оку. Китеп дейли. Турмуштукчу? Турмуштукпу? Так, айталы, биз менен бирөө иштечү. Маймылдан айырып алгыс, куюп койгондой окшош. Дарактан даракка секирбегени болбосо. Жок, сен тамашага бурба да. Там бердик, өзүң айт. Сеникин угалы. Адам айвандан жаралган. Бул туура дейли. Илим күбө буга. Ошо айвандык адат кимде калган билесиңби? Эркектерде. Себеби силер айванчалысыңар. Аял десе болду. Акыр заман бир теңге. Сөзүңөр бал, көзүңөр от. Дурус. Кимдин коңшусу экендигиң билинип калды. Сыныктан башкасы жугат. Бу да болсо философ коңшуңдун таасири. Бу байкуш антпей калсын. Анти дегече өзүнүн кандидаттык диссертациясына каршы чыгат да. Үй бүлө этикасы Помпейден акыркы күнүндөй талкаланат. Башка теманы жактаса, бу да эбак эле чабылга өтмөк беле, ким билет. Карасаң, дале турабы? Турат, чылым тартып бирди. Турушун эшикке жөлөнүп, ойлонуп жатат. Ойлонсун. Мунуку баары субъективный. Тык, унчукпа. Биз тарапка келатат. Чөш. Акырын, эшиктен ары тур. Мусор чакадан абайла. Тешиктен көрүнүп калат. Карап атат. Шыбыраба, кулагы сак. Кетти. Тыңчы болгудай эле жөнү бар экен. Үйүнүн коңгуросун басып атат. Келесо. Көрүмүт да. Ким ачмак эле, киши жок болсо. Жан эле звонокту басканда күлүчүн берип койбой. Кап, сен да ачпа деп. Эми кантик? Эшикти ачсам болду, шек алат. Сиз феноменалдык аялсыз деген сөзү бырын-чырын чыгат. Тең, ушунун баарын кылган сен да. Эми тура берет, каккан казыктай какайып. Эмне, ич көйнөкчөн чыкмак белең? Бир айласын тапмакмын. Мына сага, же үйдө эмес, же чүйдө эмес. Саатта, так, 12-ден 16 мүнөт өттү. Эмне кылабыз? Таң, ушинтип отура беребиз. Чынын айтсам, сени кетиргим келбей атат. Сен жанымда турсаң жалгыздык деген балени унутам. Сен кетсең кайрадан жалгыздык башталат. Түнү түндөй болгон ойлор келет мага. Үйдөгүнүн баары менен сүйлөшөм. Дуал менен да, стол менен да, күзгү менен да, өзүм менен да. Баарынын тили бар. Сүйлөйт. Билесиңби? Бир жолу түшүмдө өлүп калыптырмын. Сөөгүмдү качан алып чыгышат деп күтүп эле жатам. Эч ким келбеди. Сөөгүмдү алып чыкканы бир адам басып келбеди. Кайра менин буюмдарым, ушулар гана ыйлап жатыптыр мени жоктоп. Түшүндө өлгөн адам көп жашайт. Ит билсинби? Ушундай жорушат аны. Тиги кеттиби? Мола таштай катып турат ордунда. Байкуш кандидат. Кетпейби эми? Өз үйүнөн башка жатар жери жок болсо керек. Эшикти ачып күлүштү бергенге болбойт. Анда иштин бүткөн ошол. Жаман ойлойт. Аны аялына айтчу болсо болду. Эртең эле шаарга 1000 экземпляр ушак жайылат. Байкуш өзү да сөз таба албай араң эле турганда. Күйөөсүн мен тартып алчудан бетер кызганат. Жамандаган. Көңүлүмдү суутайын деген ниетиби? Бир жолу бир профессор менен тааныштырам деди. Таанышса таанышайын десем, анысы атамдан өткөн карын неме экен. Башы калтылдап араң эле жаны бар. Мага үйлөнмөк турсун, дүйнөгө даярданышы керек. Өлөрү калган профессор. Үйлөнүштү ким койду ага? Азыр модада. Модасы менен жерге кирсин. Кечээ күнү эмне дейт дебейсиңби? Рекламага кулактандыруу бер, таанышууга дейт. Азыр мага окшогондордун көбү ушинтип жар издеп бактылуу болуп жаткан эмиш. 30 сом берсең болду дейт. Кулактандыруунун сөзүн да жазып келиптир өзү. Окуп берейинби? Күлө берип, бууруң этилет. Мындай келсең, бу жерде эле. Таптым. Угуп тур. Ширеңке тамызайынбы? Көрүнбөйт го? Оку. Кулак сал. Уксаң, ушундай мактаптыр дейсиң, 16дагы кыздай. София Лорен буякта калат. Угуп тур. Кош, угалы. Кулак сизде. Менин жашым 33-тө, боюм 1.64, улутум кыргыз. Билимим жогорку. Мурда никеде болгон эмесмин. Үй бүлө курууга баардык шартым бар. Материалдык жактан камсызмын. Өңүм ак, чачым кара. Бетимде бармак басым калын бар. Бою башыма тыкканмын, чырайлуумун. Туура, чырайлуу эмей, чырайлуусуң. Анан аркысы.
Буягын угуп тур эми. Адабиятка, музыкага, киного өтө кызыгам. Тамакты даамдуу жасайм. Мүнөзүм токто, өмүрлүк жар боло турган кишини издейм. Жашы 50дөн ашпоо керек. Ал спирттик ичимдик ичпеген, тамеки тартпаган, жаман адаты жок, мээримдүү, менин кайгы кубанычымды тең бөлүшкөн киши болсо. Ого, түзүк. Тимеле ак бозат минген принц. Мындай эркекти кызыл китептен сыйпаласаң да таппайсың. Аларга жар болчу кишиси менмин. Чырайлуу, никеде болбогон, апасынан башка өппөгөн. Тапкан экен. Кулактандырып берчү кишини. Жаман ою эптеп күйөөгө берсе. Кандидат күйөөмө азгырып кетпеси деп чочулайт байкуш. Эмесе мынтип башына таш түштүбү? Айтчы чыныңды. Күйөөсүнүн сенде көнү барбы? Четин билдирди беле? Аялга көнү түшпөгөн эркек барбы? Айрыкча жалгыз бой аялга. Болсо болгондур. Анысын кайдан билейин? Кызыгы жок мага. Кээде келип калат байкуш. Сылык десең сылык, назик десең назик. Созулганы тимеле чех сагызы. Ушундай эркекти жини мен жаман көрөм. Эркек деген эркектей болсо. Азыркы эркектер аял мүнөзсүңөр. Мунуку эки оозунан бир оозу баягы эле философиясы, илимий иши, академия, андагы академиктер. Сүйлөшө келсең, ушунча сыпа, этичный, жанда жок адам. Бирок жылаандын кепшегенинен өйдө билет. Кандидатта. Бирде мынтет мага, сиз дейт. Акылы да өзү да келишкен чырайлуу жансыз, адамда интеллект менен дене карама каршылыкта. А сизде бул экөө тең бири-бирине кууп келишкен. Адамда мындай гармония чанда учурайт. Мындайды философтор аял феномен дешет. Бали философ, акылыңа береке. Кээде оозунан ушундай да сөздөр тамат. Ал эми мындай карасаң көрдүң го? Сен айткандай көп түкүрүнөт. Бир сапар сынамакка сүйүү деген эмне деп сурап калсам, байкуш кара жаандай төгүлдү го. Буягынан чоң адис, аялынан эле корккону болбосо. Сүйүү деген эмнемиш? Айтымында сүйүү чексиз түшүнүк экен. Адамдын сүйүүсү бир адамга гана багышталбайт имиш. Ал деген бардык эле адамга багышталчу сезим дейт. Мисалы, Бетховен 12 жаштагы кызды сүйүп калып, ага Ай сонатасы деген музыка жазган. Ван Гог алаканына ысык чок салып койсо да, сүйгөнүн көргүсү келген. Чыдаган дейт. Сүйүүнүн күчү ушундай. Швецияда феминист аялдардын уюму бар дейт. Бул уюмдагы аялдардын баары эркектерден, күйөөсүнөн тажаган аялдар имиш. Алар каалаган эркекти үйүнө киргизип, бирге жашап, көңүлү суганда айдап жиберет дейт. Аялдар муну ургаачылык эркиндик катары көрүшөт экен. Мана цивилизация. Анан дагы эмне дейт? Кайсы бир өлкөдө 2 ай алууга уруксат бериптир. Көрдүңбү? Эркектин баасын барктай билген мамлекеттер өз граждандарына кандай шарт түзгөн. А биздечи? Бирин кетирип экинчисин алдыңбы болду. Мүнөздөмөңө моралдык жактан туруксуз деп каш кайта жазат. Күйөөсү жок аялдар канча бизде? Себеби эркек дефицит. Туурабы? Туура. Кээ бир ургаачылар пенсияга да кыз бойдон чыгып кетет имиш. Байкуштар. Бу эмнеден чыкты? Эркектерге шарт түзбөгөндүктөн, аялдардын тагдырына кайдыгер карагандан дейт. Бул сөздү айтса оозунан үшкүрүгү жанар топ атат. Байкуш кандидаттын. Ушу азыр деле дүйнөнүн кайсы бир жериндеги бир шахтын 200дөй никелүү аялы бар экен. Монусу жакшы. Кана эми бизде болсо? Кызык. Мен анын сөзүн угуп эле жатам. Көп сүйлөдү божурап. Оозунан чыккан сөздүн шекери бар. Бир маалда сөзү ширин чыгып, байкуш кандидаттын колу мени сыйпалап калса болобу? Анан эмне кылдың дебейсиңби? Эмне кылдың? Бетине бир чаптың да. Жок. Эмне кылар экен байкуш деп тим койдуң? Жок, ук. Карасам байкуш кандидаттын көздөрү оттой жанып, эркектердин классикалык чабуулуна өттү. Чачымдан, белимден сыйпалай баштады. Куулугун көр. Ширин сөздү уудай таштап коюп, жаман ою жаманды болголосо керек. Мен ага эмне дедим дебейсиңби? Сиздин кандидаттык диссертацияңыздын темасы эмне эле? Эсимден чыгып жатат десем. Ал эмне деди? Эмне демек эле? Үй бүлө турмуштун этикасы деди. А сенчи? Менби? Жакшы тема экен дедим. Байкуш кандидат кеп төркүнүн түшүндүбү, белимден ары кеткен колун жылаан кармагандай шып эле артка тартты. Эстүү экен канткен менен. Канча турабыз эми ушинтип? Тешиктен карачы, добуш угулбай калды. Кеткендир? Кетпей калсын, турат.
Getpeyben bir görgü. Tim koy. Kütöli biraz. Gütköndün da çegi var. Aytmakçı bugün çislonun neçesi? 13'ü. Emne surap kaldın? Jön jayılı. Jönda surayby kişi. Bir bilgenin bardır. Hemne bilgin gelip ataw. Şunçalyk ele. Bilip koygan jakşı da. Bir nerse aytsam, jüregiň düşüp kalbasın. Emneden? Emneden ele? Menin boyumda var. Koşu tamaşaňdy. Çynyňby? Çyn emi? Kalp diýsiňbi? İşenbem. Kan töle. Uşintip 2 ay boldy. Bilinbeyt go takır. Adırınça dağı bir aydan keyin gadimkidey bilinet. Geçe günü zarına boldum, kustum. Bu çynyňby je tamaşaňby? Üşenbesiň özüň bil. Kuday urbady. Yaponduklar bir dary çıgartdyr. Bir tabletke içseň boldy, boyuňa bütet eken. Birdi içseň kız, ekini içseň ul. Agaraganda eköbüz. Dörübe. Munun bary çynby? Çyn emi? Gargançy. Oş ele jetişpej jatkan töreýimbi? Törey bereyimbi? Menden suraýsyňby? Kança da atasy emessiňbi? Goýçy bolbogan gepdi dörübe. Kanty ele. Uşuntu ele. Oňoý tura. Töreýimbi? Töreseň töre. Ünüň emne galtyraýt? Korkup ketdiňbi? Jok. Janyňdy jebe, korkup atasyň. Korkpaýla goý. İştegen jeriňe arız jazyp, maraldyk jaktan turuksuz dedirbe. Korkpa. Korkadym jok. Közüň aýdyp durat. Sen dele göp erkekden birisiň da. Siler bir ele tildi bilesiňer. Gaýsy tildi? Bal tildi. Ayal bolgonu aldanganga jaralgan jan. Uşu erkeklerden bal tiline girip ayal bozulat, azgırlat. İlgeri çygyşta bozulgan ayaldardy Registan munarasынан ırgıtçu deyt. Emi bolsa anday jok. Bizde hiç kim eş jaktan ırgıt albayt. Sözbüz söz, aytkanybız aytkan. Anan kalsa emansipasiya. Ayaldagy ıyıktyk ketip baratat. Ayaldın bozulgany, zamandın bozulgany. Emne gönçükbay kaldyň? Emne deyin? Sözüň tügündü. İşenseň meni jalgyzlyk oýçul kılıp saldy. Oýloý berem. Jalgyzlykdyň azabyn tartkan men ele desem. Jok, men elemes ekemin. Biz barybız jalgyzbız. Men da, sen da, kızgançak ayaly bar filosof da, barybız. Jada kalsa jer da, gün da jalgyz, ölüm da jalgyz. A degen ar biribizdiň başybızga jalgyzdap gelet. Ajal jalgyzdap alat bizdi. Geýde maga dünýada jetimdey sezilet. Biz adamlar oşol jalgyzdyka uşunçalyk koş köňülbiz. Sen meni mintip tiktebe, deriňde emne bar? Any bilүү maga kıyın. Men jönünde kanda oýdasyň? Uşunu bilgin gelet. A balkim içiňden gytmyr gana gülüp jatsaň gerek. Eger düşünseň, şeşepke seni menen jırgagandan jatkanym jok. Jaman oýumda sary izime saya düşkön jalgyzlykdan uşuntsem kutulanby degem. Ayaldyň kıska akyly şeşepden ary get albayt tura. Sen nege unçukpaýsyň? Bir akındın bir sawyry geldi esime. Karaňgyda karaňgy oýlar gelet. Bu dünýä nege gyzyk. Kızık. Saatda garaçy. 1. Ayalyň emne diýtemi? Geçikdiň go. Tün jarymda barsaň. Birge az kaldı. Emi gantdik. Teşikden garaýynçy. Tura hoja jokpu? Turat. Biri menen süýleşip, karasaň kim al? Ge garaç. Kana, munday turçu. Azır. Oň jakdagy 11-nji kwartiradagy goňşubuz birdem ketip jatat. Tiginin üýüne girmek boldy. Ana girip baratat. Ekönüň mamilesi tüzük. Bol baçym, çygyp ket. Bol. Aç eşikdi. Je men açaýymby? Jok. Açkyçymdyn syryn bilbeýsiň. Özüm açam. Ün çygarbay. Aç anda. Teşigin tabalayın. Şirenke jandır. Jandır. Jaknyrak jandır. Tapdym. Akyryn aç. Bilip kalyşmasyn. Üýretmeç. Açtım. Çygyp ket. Baçym bol. Toktoy turçu kişini şaştırbay. Kaçan geleyin? Ayt, kaçan? Kaçan gelme geleň? Kalaganda gelesiň da. Men baykuş kütö berem. Ayt, kaçan? 2-3 günden keyinbi? Bir jumadaby. Tak ayt, kaçan? Kelbeýle goý. Wara bolbo. Emne boldy? Janım, gel betiňden. Öppü, bışıldap aç. Saga emne boldy ha? Eşdeke, gelbeýle goý. Sen üýlü jaýly adamsyň. A men jalgyz boý ayalmyn. Goý jany. Ayt emi,
Kaçan geleyin? Tigiler çıkıp kalbasın. Çın ele, mından keyin gelbeýle goý, keregi jok. Suranam, mınday jaşoonyň kimge keregi bar? Sagaby je magaby? Sen gelseň biraz bolsa da jalgyzlykdy unutam degem. Jok, kanday emes eken. Sen hazır getesiň, men galam. Jalgyzlykdy murdagdan da güçlüýrek seze başlaým. Kıynalam, antünem ne keregi bar? Tübölüktüğünü uwagtly menen almaştyra albaýsyň. Özübüzdi aldap ne kılabız? Turmuşda aldap keregini. Suranam, mundan keyin gelbeýle goý. Düşün barın. Düşün. Ayal ekem, ayaldy kaldyryp, gelbe degeni menen kaýta ele seni sagnam. Urgaçynyň alsyzlygy uşundaby? Jalgyzlykdy oşo alsyzlygybız menen jeňgibiz gelet. Kaýran Shakespeare, ayaldyň güçü anın alsyzdygynda dep bekir jerden aýtpapdyr. Bütdi bar. Bütdi. Bu düýnede gütüden aýda azap jok. Bu jalganda gütü beret ekenbiz. Gütü beret ekenbiz. A gütkönübüz emne bizdin? Saga hem ne oldu? Eşdik. Uşu düşünsem. Gözüňdäki jaşpy? Alçy goluňdy. Daýym ele bir nerseni gütgendeýmin. Birok emneni gütem. Aga akylym jetmeýt. Goýşemy? Al goluňdy. Düşünbej jatam saga. Hayal bolup görbeseň gaýdan düşünmegeleň. Düşünç. Emneni? Ayaldyn turmuşun. Gütüden tajagan ayaldyn turmuşun. Tajadım. Senden da, özümden da, gütüden da. Uşunçalyk tajadım. Git.